In vandag se nuus, John Steenhuisen se pos as minister van Landbou is ingedrang as gevolg van toenemende kritiek oor sy hantering van die back-and-closure situasie in die land. Dit volg nadat die Demokratiese Alliansie se leier Gordon Hill Loos 'n versoek aan president Cyril Ramaphosa gerig het om veranderinge aan die party se kabinetspan te maak. Volgens die voorstel sal Steenhuisen uit sy huidige pos verwyder word en as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging aangestel word. Hy sal deur die huidige minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, opgevolg word as minister van Landbou. Loos sê nuwe leierskap is in die landbouportefeulje nodig om die back-and-closure krisis aan te spreek en vertroue te herstel. Die voorgestelde veranderinge aan die kabinet moet nog deur die president bekragtig word. The sugar industry has welcomed a major breakthrough after an agreement was finally reached on the future of Tongaat Hewlett. The South African Cane Growers Association said in a statement that a deal has been concluded between the Industrial Development Corporation and the Vision Consortium. The liquidation application will be withdrawn under the agreement. The deal includes short-term funding and creates an opportunity for a structured business rescue plan. More than 17,500 growers depend on Tongaat Hewlett's operations. The company operates 3 sugar mills as well as the country's largest white sugar refinery. The organization says the focus can now shift to stabilizing the industry and addressing other challenges such as imported sugar. Vertroue in Suid-Afrika se landbousektor het in die tweede kwartaal van vanjaar gedaal. Volgens Agbiz en die Onafhanklike Ontwikkelingskorporasie se Landbouvertrouensindeks het die indeks tot 45 punte gedaal, wat onder die neutrale vlak van 50 is. Dit beteken dat landboubesighede steeds negatief oor saketoestande voel. Agbiz sê faktore soos die konflik in die Midde-Ooste en hoër energie en kunsmispryse plaas aansienlike druk op die bedryf. Back-and-closure bly ook 'n groot probleem en plaas veral die veebedryf onder finansiële druk. Laer wêreldpryse vir produkte soos suiker en koring as ook onsekerheid oor El Niño weerstoestande dra verder tot die swak sentiment by. Op 'n positiewer noot dui sekere aanwysers op groei met indiensneming en omset wat verbeter het danksy goeie oeste. Die Namibiese abattoir Savannah Beef het 'n belangrike mylpaal bereik met sy eerste besending vleis na Europa, toe sowat 90 ton vleis gedurende Mei na Europa verskeep is. Die besending is deur 'n Londense verspreidingsgroep met jarelange ervaring in die bemarking van Namibiese vleis hanteer. Die vleis word onder die handelsmerk Endless Farm bemark. Ian Collard, Savannah Beef se uitvoerende hoof, sê die gedagte agter die handelsmerk is dat die maatskappy se vleis afkomstig is van 'n eindelose plaas wat hele Namibië verteenwoordig. Savannah Beef is in produsente besit en het vooraf 'n toetsloopie voltooi waar tydens ongeveer 2500 beeste geslag is. 'n Nuwe stelsel vir slagregte is ook gevestig waar aandeelhouers slagbeurte kan koop en verkoop. Die eerste uitvoersarsie word gesien as 'n belangrike stap om nuwe markte te ontsluit en die land se rooi vleisbedryf verder te ontwikkel. And South Africa's meat export industry is facing growing pressure, despite increasing international interest. According to the Association of Meat Importers and Exporters, new export opportunities mean little if market access is not restored. The organization says delays and administrative challenges are still slowing access to markets such as Qatar and Dubai. Before the ban was introduced in 2024 due to the country's foot and mouth disease status, South Africa exported around 300 tons of lamb to Qatar each month. The ban has already resulted in losses
of around 1.5 billion rand. Industry role players say the main problem is not a shortage of buyers, but the inability to move exports into existing markets. According to the association's chairperson Mark Luff, the Department of Agriculture has been urged to prioritize reopening existing markets before pursuing new opportunities. The future of a smallholder farmers market in Mowbray in Cape Town is uncertain after the city indicated that it plans to sell the property. The market has been operating monthly for the past 4 years and provides income to producers from across the Western Cape. According to organisations such as the Trust for Community Outreach and Education and the Rural Women's Assembly, the market is the main source of income for many vendors and smallholder farmers. According to a report by GroundUp, the existing lease has expired and the property may now be sold through a public tender process. There are also concerns about land use restrictions and flood risk conditions that limit development on the site. Organisers and tenants have called on the city to pause the sale process and allow for further discussions. Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Die CropLife Suid-Afrika program vir produkverantwoordelikheid bied hierdie diens tot einde Julie vanjaar gratis aan. Verlede jaar is meer as 377 ton ou plaagdoders by plase en ander instansies verwyder en vernietig. Die proses hou geen koste vir produsente in nie en daar is ook geen wetlike gevolge indien hulle van die programme gebruik maak nie. Die organisasie dek die koste van vervoer en veilige vernietiging van die chemikalieë. Produsente moet wel die produkte self voorberei en na aangewese versamelpunte neem. Slegs plaagdoders word aanvaar terwyl kunsmis, veeprodukte en smeermiddels uitgesluit word. Besoek gerus die CropLife SA webwerf vir meer inligting. Preparations for this year's Karoo Winter Wool Festival are well underway. The event will take place on the 3rd and 4th of July in Middelburg in the Eastern Cape and will feature activities such as sheep competitions, agricultural exhibitions, workshop, live music, and market stalls. Organisers say the festival showcases the full journey of wool from farm to final product. The finalists in the OVK Best Single Wool Bale competition have also been announced, with producers from the Karoo among the top entries. They are Joshua Tron of Anchor Karoo, Ian Leroux of Fontainskloof Trust, and Anne Marie Conroy of the D.L. Conroy Testamentary Trust. The finalists in the Wool Innovation Competition are Orenilwa Nancy Murwa, Talita Potgieter and Rika van Rooyen. The winners will be announced at a gala event on the 2nd of July. 'n Produsent van grabouw is aangewys as die Agri Weskaap en Santam Jongboer van die jaar vir 2026. Richard Hutton Squire, appel- en peerprodusent, het die toekenning tydens 'n geleentheid naby die Parel ontvang. Die kompetisie gee erkenning aan jong produsente wat innoverend is, 'n leierrol speel en 'n bydra tot die landboubedryf maak. Vanjaar se finaliste het 'n wye reeks ondernemings verteenwoordig, insluitend vrugte, rooibos, wyn en veeproduksie. Hutton Squire sal die Weskaap later vanjaar in die nasionale jongboer van die jaar kompetisie verteenwoordig. Dit is dan vandag se nuus.